syukur, titip. Ya boleh dinjarok rek pesta ingat terus. Siapa? Piau baik. Malah udah lu kena sarkar, malah aku baru kena sarkar, nak yang kemasiru kena sarkar. Kalau bang tu ano, arsap ano, tebarkan tu arsap. Mau sendiri tiba bon kita ni ke parti SSPDP bak Tipra tiba wan meeting. TNPP tiwan tengah imut. Hangnya hanustoin kibon di parti pra kibawan bon hanustoin di parti pra. Nice. Wan hamot haraisan ro kidei na bom na sing di parti kot LPP kiwan tangarmut. Tenre hati lagi meeting isnuto ma tiba bon kumba kendai pau persen ni ide tibawan Christian Yubarok what kaneka konstitusi motion road 6% joy kalalit ke LPP. Oh my god. Melalui mana-mana dan pra to lakot. Karang balairo ngayo hubungan ng siya pun kata matitai ki hanjong pra ki hanjong sing lakot. Kanong ston hadu ba ngarung artli meeting siya kanila time kau kabadai time sangriang ngarung artli meeting ba he kalau 50-50 upraro unong nilatatin ba unit kakot no nyatatin makan lit tegala dong lagi juga kon ngimat teng sibra arna aja lakot neu master pra hangin nong ston do alay titip baka sing pra kada sing ka bersyukur titip Warden wong jit yaka parti pra mau wekan radong hong ya gijindo arkan radong hong ya bangsa hai kan wen ya gijingle siang kemat kan wen ya gijingle siang kemat ya manik sokar gitu merintah gua lek siang kemat bahkan dari istrikan firman ya boleh siang kemat kita bulan uno snap yan ni si ki bomday kiruling kidei ki ne ki opposition ya kan kapisa ba pelat ke sarkar jawa kamot ai ya gini tan sis klur riu posawak kendai posaw aja ya gini ki ambisi opposition kan baik gini MBC kung kijang pa poel kung yung MBC pra na nostoin dat kiwe MBC pra IM pro fight kaneka kasihil MBC yo arklur life ho nyewak bab kidang MBC kibal ong ya kita dilidar ba yan ini yang pencar ngai no me kan ka baik ya kan ka pisah kamu de arklur life humyolat nhìn i no cung ka keng ban yo kun na mele haka ahyara kupra hisneu kane ka jingong jong bar nen kamut kudel kan pipi re dawa de wen kong dawa de pipi upar keng na de ya de kakane ki baleunya sama keju bat opposition baroli
Ada di beri ubam le siang kemat di mana pun ta. Hanya ubam siang kemat. Oh, yang mesti badai ke opposition. Siklur nupo sawat kendai ko sawajan. Kat bayo neviem berneruling nong stoin ai arklur lai pun nyoa kabumut arspa lai pun nyoa. Kan banginya le sop-sop ya kum pilidar kencano ini pisah banyo ya le emeleno hawar hajar apukra hanta ke ong klim politik rela kres kalun pisah menyo ya le election hasapek kene ka arklur lai pun nyoa hakini ki motharisan hakini ki nustoi hakite ki iam jong ka government jong ka district council pitharai kin pelunkan no poi ba pistipe ani ni yo be din yaro le pesa ni natro tu Ibaran ukan solam makalong kum ni kan ni mentah sekian di si jong ke MPP yang di si jong bom yang di si jong MDC sing kinong jet jadi bangin wen ni dijilai siang kemat bardan habis sekonsel bardan jet jadi ke WPP ngin wen dijilai siang kemat hasembli sa yang di si bom yang di si LPP